amajuta baza kuri ibintu kashukari emunyo sabuni ntureba binji mbere umuntu byeyogera ejo mutawoni yakoze sentambara so takazira mu yaretwa 10 nkoro twirenda umureta bamushabashirinje 10 hata ryo nomuhereze cyane 5 ngo ntabwo kugira ngo ikigari tukunywa amajuta no way icyagamba n'amazima habo kuba okwija no kugaruka yenaza korese cyaka kaga for example kandi kwa kubatizire niwe tinara kwekorere kandi waza kuzakuja ngo za wapi kandi hatogwena nashaba nyinjo okutira hazogu so really it affects us in all ways so economist witu Benjamin Musita doctor naza kwa ryari kutushobora habintu kebyo kwe twarigayo program ya sisimuka twinire amakuru minji agutwina kashasha kerizoba nigargo mu district ya Mubende ahiba kwasira mu kazi abire ayibire omwana wa mezi ashatu nibaja ngo mwana kija yabura kumara rafu niko kwezi police twirene muronda nyina twiro mu busasu bwinji ariko yebuzo mwererewe yajire abo kabona jangwa akamusiga abyamire yaje nakakaduka kugire ci yagura bitwizire yashanga umwerere bambe atari mu njumbo na twiro mara na police ari kugeza aho gwayo kugira bunde kamanya umwana ugu no hamutwire kigendera kibe kirici badamakuru marunji nigere kambu finally hogo mwana bizire bamukwata bitahi bamukwatire wabira muyibira atize ngo mushija bakamutira pressure naendo mwana w'umwojo ngo atwire nazara bishina endo mwojo na uko yafuna opportunity yafuna omwerere kandi wo mwojo nuko kumutwara ngo bititine kibe cyabe naenda kumwisyaho nibinje bire birya police station eji katubanze twari amakuraga ombuyijire ze munamagogosero South Division Mubende municipality yakwatidde okusangibwa n'omwana Dylan Sentume wa wiiki 3 gwe babbye ku nnyina Inembabazi Janet kigambwa nti Sentume yabbibwa ku nnyina nga 25 mwezi guno ku kyalo Kitonzi ekiri mu ggombolola y'Erubimbiri mu DCI Mubende okuva olwo abazadde n'abatuuze batandikirawo omuyiggo nga bayambibwako poliisi okutuusa ombu yabategeezaako nti aliko omuvubuka Yahaya Sebuliba bwe yali alabye ku nnyumba eyo omwana lwe yabula era abantu bana babadde mu lukwe luno kwatibwa n'omwana n'annulwa bwe namusukuma bwenti baba yamukubirawo ekifaananyi bw'abadde akulakulamu baba n'amukuba ekifaananyi buli lunaku tubadde tumukuba buli lunaku mu muyiggo guno basoose kukwata Sebuliba ayogere yabadde amutumye okubba omwana bw'atyo Nakacwa n'akwatibwa era okunoonyereza ne kubatuusa omwana gy'abadde akwekeddwa Nakacwa asangiddwa n'omwana mu bitundu by'ekiruma mu Bwekola kawunti nga mukweseera abasirikale okuva ku poliisi enkulu e Mubende ne bamukwata yo batandika dde okugamba abantu bakunoonyeza omwana gw'otazaalanga okimanyi ofuuse mubbi ate obba binene bulamu bwa muntu bw'ozanyiramu kigambwa nti Nakacwa yali yasuubiza bbanda Isaiah Kalawudi omwana omulenzi oluvannyuma lw'okuba nti abadde azaala bawala asobole okunyweza obufumbo bwe nze ekigendererwa kyange ku mwana oyo tekyali kyakusaddaaka mwana oyo kubanze n'olunaku bwe mwanoonya nti mukwata Yahaya nalutegeera yensonga lwaki banzije ekiruuma nga siri Mubende nenkubiriza abasajja mwenna mwigokebera ku bakyala baleme balimbanga nti bali mbuto okola safari omukyala yagamba ali lubuto tofunye kadde kamulekerako mu ddwaliro era balina obibalimbanga era omusajja muyaya alimba gwe olaba beekera bikwatagana omukazi abeekera lubuto notakimanya mbali lubuto twali tumanye dda baba masimu radio naye omuntu wajja n'asitulawo omuntu namudusa namutwala ekyamazima kintu kinene nnyo Ndayizeye gwe babadde batwalidde omwana omubbe agamba nti naye kimubuuseeko kuba Nakacwa yali yamugamba nti ali lubuto era n'azaala omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Wamalala Mmeka Kigozi agambye nti ayina Embabazi yaleka omwana waka nga yeebase n'agenda ku dduuka agenda okuddayo yasanga bbiddwa Mukama abadde bulungi gyetuli kyomwana twamuzudde nga mulamu bulungi era amaze okuba nga addizibwa maama we mu kiseera kino Kigozi alabudde abaana ab'obuwala okukomya okulimbalimba abasajja n'abasajja nti balina okufaayo nnyo okulondoola bakazi baabwe bwe baba balina embuto kisobozese okumalawo embeera eno olunafu waffe obutagoberera bakyala baffe gye bagenda amalwaliro okunywa eddagala kiwadde omukisa abakyala b'emyoyo emitono okutulimbalimba tebali mbuto nga n'ekigendererwa kyakujjaku basajja ssente
Abana abakwatiddwa kwe kulinda Izeiba wa Nakachwa ne Sharon Kababita abadde ayamba ku Nakachwa okweka omwana. Kosaya ya Sebuliba Nakachwa kwe yatuma okubba omwana nga bonna bakuumibwa ku poliisi enkulu e Mubende. Richard Tumusiime ne Lukaka gye bakusakedde gwino okulaba makuru okurugaho mu district ya Mubende n'amakuru marungi kugira ngo at least police ogomwerere yamutunga kandi yatine kabikona bitu kikabe kiri kirungi nanogwa biramwibire mazima amateka gagire okugamukoraho abokane mishango nyingi iturebere y'abana nibabura umwana nogenda na wa kanisa ninga hantu hona ningo mukatare umwana buzamisho sigara umutima gwemerire ko muzire so kitaka komaho kugira ngo bamutunga bitu kikabe kiri kirungi ogu nawe akora ka example ari ababo kukira kwiba aberere babanza Embera niyejo eriyo mu Uganda okutwariramu mutaka jangu eriyo mwiguru kushanga omuntu naiba omuntu mutahiwe nikimara mwamani kandi mkiteka bunkenke nk'abakyara abokwemera mutwine mingi kandi iyo takubasa kukora kwasura omwana full time kandi nabwe katoka siga wagikinga in case of anything hakabura omwana ogwo kuyayambwa so omukyara ariyo mu kiyungu yataragaza obundi kukwatira twiza hizba amanya byakatorize nkai oriyaho gwerire kumufurura omwana owagenzera karyaja katunga genda kareberenda kahika kuzara kamusyaho yokija nokore byafayo bwafayo no mufurira konke cyo ntoreka ngo abacyaro wiro butongere okuma abana bitu nkerisho nkemboneye risho abo kuba people are targeting them every day okuba sadaka okuba kora nkogwe kiyaba nakora na nebindi bingi kandi bakutwara batobonka na nabe myaka ya gatena gati nco tugamba kugira ngo omwana yatakashize myaka at least nkamukaga mushanje byo kuzayishomero tubirinzireho kuba abana nkabo bwiro bwine babatakwehwera they are too vulnerable kugira takatera nduru takara takiruka takakora ki oriye cyaro kwenda cyona nice cyaro kumukora Beitu kandi bugambirwa nimwe bashije mu mute mutwani umanye ngo otwekire reka guma norebenda ne hagane hagota kumanya ngo niyo watire mwembe onashe cyomba cyeta batarahanga wanje mu rujungu chandenga woko mshano rari inko yetegerize but he never understood nawe cyabasha mute mwakirekanye ni umanye mgende mze kuchebezenda hamwe muraguze hamwe umukazi omushendekereze ngo umukazi kiyaga muzo mwirwaro umanye ngo kimwine nenda abantu mbakora hate bintu babijwara yo shanga umuntu every day ayinenda nangwa namwabyamo kwataho turire genda so toraze wabizandamu these are the outcomes kandi umuntu ngogwe nanye kuyakwasirwe bugambirwe jemima mazima murita ukurita kuri yo kurukoga umuntu arukiriza umwana we nakamutwara ncanje manyisa ngunanye yangwaho nabasa kuntera karfo munanyankirize na nebinde biri kubambiyogaho eno tute mutwani nkabantu kandi abashija ejikatembaye mukutuzana abashija nibo batweka embebera kwija nyoni yondo kwakira oruho nonteka bunkenke ngutunazara mwana wo mwojo numwenda tubakorereki mbwe rwo kumugira heru mbazire babiburi amkazi takuzara abana bojo shoro za heru banzo mwishi Uzakwengira hando zaro mwishi hata habaho cyenyine so nyina mukimanya ngo abashisha ito turana na rero mbwe ntaba kamba waza kujya no mu XX na XY chromosomes chromosomes exactly yo bari wampera bakamba zita chromosome ito twine chromosome MHK ya X science nko kuya define indirect then mabashisha mwine two chromosomes ya X na ya Y Yorare wayohoreze ya X kashange yanje ya X ogo no mwishi wayohoreze ya Y kashange yanje ya X ogo no mwojo so it is you who send kumure mtegere byo mureke kutukabya nyo ndi muzire wanyu kubagarra ishomero namazimahi abashikazi bije nore namaka ubundi gabashobire umusija nakuteka pressure na indo mwana w'umwojo wata kutwicire na yenda oyihenkahi ese bintu nkebyo reka tubirebe mu bija kubagera heru tubaretera nico kirabe humani nituzaheru tukureta y'umwojo mukuze kware wahika kwaho ruguru bije kwakira umwojo wabo yabonye nkantura ni ndahira kundi jiro mshija wanje tindi shohora nangwa kazoba nako kunahika oto wazara bishubonga muzakutukosa shobe
Programu ya sisimu kechero mune gubuza mu mission of course tuba twine na Gideon Senyomo ari kutuletera kashonsho deci akomurumo gwanje wabara Gideon akunda kurya ndeba yakire omisho gaza flaski ntwenda terebe yatuletero hakasheshekeri izoba business neha na nebe bintu byone bikwata business eji Gideon twakwachira gava mukulia wewe mnonga gava mukulia wewe mnonga Jemima good morning na Charity anshonga ya X na Y kuchirariye bino bishangaho ka TV West on program ebyamagara erikwebembera sister Charity cyo butunji ninja namunonga itwa X na Y no konja kutuletera abahango mu nshonge gitonje kwetegereza nani ndono mucyara mbanze korenta kumanya yana ile X na Y eshongeze kuchirariyezo ndakusibizeyo omukashoshoche ko mu rumo rwanje erizoba turi mu taxi park aho murebo rambarara twatungo mugisha wanogamba abashija murundo bunarito mushija umukozi omwami Lawrence katumwakira tugane atugambire mu mugwa gukora kwa nstamye mu Fraska mbasa kwa nstamye mu Fraska nstamye mu dukari ya Fraska katumwakira nje tuganira mu Lawrence live TV West ya nanye nasemerwa abo buhereza bwa TV West kumana batushikaho batuseho amakuru maronje kaga abo kurambura abakozi niyo mukozi wo mukeza aha ni nkeza ho business yanje ya cyayi abuhungana busera bw'ikinyankore riyo ko no hora nawe nakase busera bw'ikinyankore ahantu nyimbukezaho bahereza kugira ngo nanye nabaho kuba biro nko nubwo kera ukakora ukenda ngo beho Lawrence obusherobu omazire mbwireki niwo kubuteka nari nari kubutekera akabukoretera kandi ranshonge nyine yo mucyara ino mucyara nyine yo mucyara na butereza nanye imbere mbukeza hambere taha nawe yiza ahubwanyimaho twena tukwatanisa hamwe kora urugendo rwawo ukutanuka kashesha ukashaheza utanuka kuteka shazingahi then umwanya wo ikawushazingahi kandi oguzanga Fraska nkazingahi ako Fraska ndebo ine nyinshi twineze zya higuti neze zya hansi sa ntwimuka saa mwenda n'iceka mwenda n'iceka mwenda n'iceka sigisa rero 12 tubihora nta tureta tanka tusavinga sahemu muteka Fraska nkazingahi Fraska 12 Fraska 12 Fraska 12 uja noguza bikopo noguza Fraska noguza bikopo na ba customers no bareba aha bareba aha noguza bikopo watangiye kushoroma sa ningagira ngo ni business ndiyo kutabaho business ikikopo kizazingahe siringira shanzu na 10 shingira shanzu na 10 ati abwacho ni shanzu na 10 usanza na 10 obwa rushanzu no butaro no musukari nyinshi kandi obwa 10 no musukari nyinshi kushikaro George Kimota ubujiko ni koso bujiko hano enda bwa 10 koso bujiko bana kandi bwa rushanzu koso bujiko bibiri ibintu Charity niyo muri wa TV West ibintu bikazire ate ibintu bukimo kine mu kibaro haro company muhindu kumanya Ishonga yashikana yo hati hano bagipima na nogu nashanga umwami Lawrence nawe napima shukari hata izoba ryaza kurenga je ubuze bikopo kabinga ni manyine ha bikopo nshanju na 5 ishanju na 5 yone bikopo nshanju na 5 bibona nbire kubikozesa yana no kubikozesa abwa 10 nizo zingaye abwa rushanju n'emitwarena abwa 10 abwa 10 n'emitwaro ishanju na zingaye 5 n'iceka abwa 10 konkana bwe yona tokabikosa abwa 10 kosa ibyarusha harimo abamake nk'abanyu abamake nibo byinshi ni gufunga bwinshi ubushero bumazire mbwireki marame imyaka 2 ebirungi ebituyire mu myaka 2 ebirungi ndireho na family yanje kuba bana basoma na family yanje family rukurungi rukunzi no mayisa atari umuntu wese shining yana enda kuzo mu rumogo amuherezo muhimbo amanyati sinazo mu bishera arizo myaka 2 ndaza kunge chi family benungieta
ekikuru ko kuva mu business nk'ejo ukareba nobaho na family yawe ibyo business no kujuraninga ukagumizaho ukagishubiramo byinshi ukagishubiramo kugira ngo buri kimwe cyose kiza kubasika umurimo gutandika capital ningana ki capital katanisa capital y'imitwaro inshanju umutwaro umushanju inshanju wagikosora aguramo amafrasika mushanju amafrasika byazinga amafrasika 10 amafrasika 12 aha iyo frasika ni n'itoro mukaga aho nareba sente zagendi rero na nebikopo nagura ibikopo n'amasafiriya so capital ntayagendire ari kindi ari ngone watandike ebi arusiti capital ndijo kwena ninga no gro mu nduguma oheze kasi ni sparing ibikopo no nyuinga oguresia frasika nkezi zukura oguresia Shimaranga bwireki shimaranga nkamezi nkamunana yohindura bikopo buri mezi 8 yohindura bikopo mezi 8 kopo mezi 5 yava 8 obikozise kurungi amezi nkamunana hata twareba ibikopo ishanje na 5 wafure mutware 5 aho nugo kiri mu capital yazingayo ngunga n'ibindi nkebyo kubwo kugoba mwe no goba nkazingayo oyino kubana n'imutanga nkebyo umagoba izo ari agenda jo unuka notarka shazinga uhinda shazinga nintandika sahemwe mpenda sayishatu n'icweka zakasheshe mwe shayishatu zakasheshe uno kwa winche nzome mamendisho habire minyeto n'abasigaza bari kwa hehe minyeto n'abasigazi imbahagara okora no butagayamrumo rumo gona ogutandikaho ogakora ino kwikiriza nobaho akwanyo bwati nyina abacara babiri umukora inabana mushanzu umutari n'abana bashatu so kandi nyino kubaho na family yanje kugira ngo bona barije kandi abana bano bashoma so mwe rumo gona ino gukora ino ukwikiriza ku mabi niza kubaho niyo nshinko bahaba obuzarwa n'urukungiri nkayihe nyina mwana Jumbura Ruhinda abarujumbura twabaramusya aru n'afandi afando ha impiwanyu Jim West okay akagambo kampero tutsibana mnonga kwenda kuja konja kumbango kwa tukabe tukunda tuganire kushira inamba yawe yesimu namba yanje yesimu ni 0 igana 32 igana 11 tigarukemo 0 igana 32 emwe emirundi 3 oje begise batanduke gukora bimuke shamwenda shayishatu binuke bazo mukindi ishonga yo gukora charity na Jemima wajurira taro kweganda emtwaro nshanju ne kutangira umurimo ogumano yenuka that means yatanka guza shahemwe by shayishata kinuka that means nakoze shahi ibiri zonka okore emitwaro 2 omumagoba abakireka tugaruka mu studio tumuze na program simukana sikanse nyumo Gideon aho mu Rembo Rwambara. Okay, wabari mnonga Gideon Senyomo optisiaho mushijogwe hamwe na business ejo ntuchira kubare mu mtauno umwe tubura kumanya ejo business okwe kugenda ni kirunje ngwa mutisiaho and of course niyo kwa kubariyo muka otwire no yebuzo tukonkashaba bakwano bateko bushera nareba abantu bashaka bari mu tax park enana agatieta wana tukuchira kontere no batugaburo bushera na nachaka nkakasheshaka ni ejo business ninjawa amahiwa kwasa kutandikira na nebino jobunde bwa kubasa kuyamana nebzu ebirumu anyway enza imuzi za maharanje zatandika kuborogotana zarabanamu kuzateka kashera karumwa amate kandi cyamushemeza mnonga no kugira ngo okwenda bapimashkare batembura hasente iwezo kwenda gushashura so yaje ati basa kwenda nyabasha bire cya bitana uko atakusiya byiko 2 we nakoresa kamwe so yafuna feeling but all in all we bari mushija butaguma mukoka gumanoreba konka uko atokabura muri 10 babuza kwenka 5 tsika kuburira
omwana nataka kufuna parking ekitore kya sabuni nkiba kiriyo akasaketi ka mukene amakara g'200 tiramanyisa ngo niko kwari kutwaza kandi yo ninkoreka ngo waba no fayo kimuko kaza kukora you cannot fail to have at least ebyo byo kutandikirwaho we bari munonga abakozi omurimo gwanje na Gideon Senyomo twaza omukahumuro basebo nabanyabogaruka aha twatine impapura z'amakorezi musakozi basyaho mbwijwire then nibo taragaze ombugufu niyo noza kugenda zorondo mbwijwire base kwengesereza omwana mukuru bamusinga daye hamisiriza mwenu katzo mukahumuro tugaruke tukempapura niwo gendo zironde ubase kumanye gukira bataragaho Otaferwa mama nkokusana mukwana jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi zukaba kubana aribo mwana we nana izuka umusayibu ya jiro miso gukurikana asesha abukurika ngumwana we jiro miso gukurikana kwa kina akora wetaka ke bakandi zukumnyaro wanje mari kujanti activist ni hinda buri saha emone chweka zo mwabazi wa jiro miso kantandika kuri jimonoka izuka izuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu ni VJ Rama di fantastic mafra story kwa ntuma kane mbera buri kimwe cyono kwa ukoze rebati echibi bukura polisi no jiro miso nukaga no njya kureka unotina munyana wanje ningamanti echitunjwe choka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Atopuka loser. Alright. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwa ataka simu kwa ataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakutera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe mwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenga sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru turu. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ombere kwije juba Neka yanje byaro Nikumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara ko nkore noza kushenya amakaga bantu Your hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugo muhane referendum murete abishemwe mutarwana Mazara wanje murungi No we no please Uzuna namushawo bakoresha bakuzuna tatazara umukunda
Orwa kabiri Orioko twire no yebuza uko abantu bari kubasakanyise mondi hamwe no kugizaza kushobire ninga shono yebuza omuntu nabyara ate mondi okashange monde emwe yajihaho almost chweka chebafu orwa kabiroro ntuza kuba twine umwami byaro gaba Charles kurga omurkabare ari kutushoborera aha kutwa kubasa kukanyitsa no kuzaze mondi hati erindiri ninde butara nambwe no renkerire kahutara ati namara kuri hutaza aganagone garuga bijo bajo mweno gajya ngo tishwe twakugumayo nigabagatunga chance mweno waza kuzikwara kuzibyara nkeje waje byara na hati yaza kushohora iri ku rugo musere ku watu ko mu makono no shanga zona ya maisho gakanyire amenje agamenshi gona nkoko wagireba erinerisho namakatuga amisho mukaga mwene bulirisho ryakwa katugambe nke mundi mukaga no shange jimundi yonka yakwe mundi 36 mwene kwa koriyo kwenda kwega okuhinga mondi no kuzaza no kuzakanyisa rebe kang program eji tia kufera rwa kabiroru Shahina Ezechero Chilnitwe ham program ya system ka ochine Jemima ayebare hamuna cyo butunji charity akanko kiri akutwantireba ebija omumpapara zamakuru twaza kureba new vision yakashesha kan tureba sovereignty bill Rattles opposition and civil society eritekerwa kwenda kuleta sovereignty bill normanya hoching bitano majambo turebera side ya government deputy speaker wa parliament honorable Thomas Tayebwa ari kujat government neza kugeza huku ruchondoza abo kwantureba ryizire na resistance yamani twaza ku opposition ebyagambere twaza kurena nababanta bo kushangana bakora NGOs abantu abo kureba no depending sente zahero bundu kubesa hamaka gabo so government ne jambe ceremony chondoza Glamour as Karojire gives away daughter ogu nomishkuru wa President Museveni abena hinjura mu weekend ejo muri Kashari Mbarara rebe kwasire hamukorogu. And of course, in Tureba House, 69 districts were selected for 1.3 trillion agricultural funding. Ebukwatine nobuhinji noburisa Manyani district chi ezira tunge ahasente zi kandi no kubashemerire kubana bazikozesa listi badge kuretera. Assessors in Gaba murder case tell judge to convict Okello Yesu Mshango gwa Christopher Okello nyum ogwarugamba kubana woyisire aberere bana ahayishomero rya daycare center Gaba uko muri Gaba nturebizo birya nyumwe bazo Okello some of the witnesses be yamasemugabe gataro so ejo cross examination yabira ineho ehwire bitobwa hati hasigara prosecution na naba defense kuja bastame ba analyze ngo Mshango kuguri then judge naza kubana ha judgment erukushembayo omushango gu babikoretera utakafera kubyetunjira omuri papura ra new vision Nabajambo 7 urges Ugandans to embrace wealth creation. Ninja chichibire cheshongora ariwe kanda twire na chigambira hari kujambo tugezeho turugo mukwinjirenda kukorerenda bitu na nyensia tubentu jireba yabukoretera omurpapara or new vision ebukwatene na admissions za university new vision yabireta ombwijire otakafera kubishomaho New Vision ekwinire amakuru nyamwinji ebintu bikwatine na oil and gas economy nabyo babireta yetonjera urupapuro uru obyeshomere then twagenda aha byamagara kuchira munonga ombachara ngashe page itweta ha vision ntureba disabling impacts of premenstrual syndrome obwiro bwe otakajira omunshonga nibinje bikono ba ahambiri ngo mucara no basako bahando ningota nibihebyo new vision yabukoretera
tuba turimo tugamba cy'abashije ubundi na kujemesereza abacara kugira ngo tuzara abana babojo na hayi n'iki narebe cyo kuzara nibagira guna jambo bakagenda aba doctors bayashangarije but still yaremwa kutwara so abashije mutakare mu cyo kuzara bitumurebe na namagara agabacara banyu gargata ugezeho umutambure mugendo mbashaho imanye kizibu niki ekireho babukuretera mu New Vision bitwaje no mu sports New Vision amakuru ya gareto mbwijire Arsenal fans praised abababe barinkahi otakavera kubireba muri Kampala Vipers close in on title Groli kwatine na Uganda Premier League National Basketball League yabachara bajireta Men's Africa Club Championships bajireta bantu mwegambe chindekechi then to agenda Pepsi University Football League final izo bariyo mukaga utakafera kurebana baja Hamsworth finali babukuretera ombwijire ahashirinji 20 zonka abantu mwe noza kono yetunjira urupapuro ru amaduka gona geto riri hanga agenda supermarkets a petrol station ne 20 zawe bakwasa urupapura ra New Vision katrebe bijo mu rupapura orabukede urupapuro rwa bukede no rwashirinje 10 zonka kandi rwakasheshekera izoba bina makora gagundi niza kutomesho echo kubaza ndamba janti owa Homis Dalen arese mari evuruja omusawa nyonyode kubulwadde obwamulidde omutima ensigo n'ekibumba bambi arajuro magara genseji kandi aryaha ebariyo mbagamba nibyebyo yongera okubireba no kubyetegereza emirimu emitwaro 14 ejijja mukulonda kwa LC1 otakashita mukareba kuonka ibine bya LC kuri ya hakaro so koro turaho shomero yetegerizeje kandi rukurangwe ibino basa kubyetabamo rafuka kwirukanjiro rupapuro rorebe emirimoneha you can get an opportunity to also okutungaho akarmo ako kagire kakweraho mukire nkaka Putin oguno wa Russia ayingide mu kibaro cyo kukomya urutaro rwa Iran ne America if anything hato wa Israel ringo rwa jireyo hato mareba ni Iran na America bit Putin na wabitahire mu kugira ngo bundi urutaro rukabasa okwemerezebwa ningashi okweraho kimwe yona biri mu rupapura orwa Bukede emotoka ne boda zitokomokedde mu muliro ebwayise kyekyabadewo kyenyini biryaha Parliament eyise minister ku byebbeeyi y'amafuta and that is none other than minister w'amasanyalaze n'obugagga bw'omuttaka Ruth Nankabirwa anyonyole ku bbeeyi n'ebbula ly'amafuta esasanidde eggwanga kwegamba tumanye nturuganka hintu zankai what are the causes and what can be the possible solutions for this kind of ebintu ebyembirendo mission amafuta then and bajanto luddo lwabi lukalambidde mu gwokuta abaana begaba bagamba okero yaguza tegeera sibyakwewunza sibyakwekubya mizimu wegamba yali ategeera yali ayina ebigendererwa bye yali amanyi yenga ye byona biri mu rupapuro rwitu orwa Bukede then ahana bajangu ejini page yasenga tinkushira kugitambuka abukwa ni mangu abinje mu kabironda kare byababurura twembanye nango kolese shirinje zawe 10 obase kutunga urupapuro rwa Bukede wase kufuna feeling y'ebintu ebyo yetegereze deka kuzomaka konko kareba ebuba no bujja mubagarana obufuhi mbwene engeri je bikoso mukwano eryabo ababisusa and indeed too much of anything is always bad so akabuba kabemo katonotono nange manyi ntonjagala naye ate tokisusa kijja kwonona omukwano gwaffe arowanze ngwe yamare birobera tamutire takachimangu namukunda bakora byo mwana orgahirerera hata manyangu yamtamburiraho yamufaho ya izo bari yaryeshanga emergency ward hari arufaro ngo gwari kigenda
abakazi batwagala ki byona biri aha ebbuba n'obujja mulaavo bisobola okukosa okwagalana kwaffe ahandi mwija kunkiriza ntaragaze ndeebe nkalu mu kununula sente ezikwekebwa abali b'enguzi mu mawanga amalala nabyo nindaba bigaranjuraho aha tinkwenda ngo bini wasigara otabicenzire palrari ebyo nebyemizaano abavuzi balungi naye mbasinga ani ayogera bamuyise Yasin Nasa bine byarimu nashoborra aha how yonorgaye tukagamba ngo nokira abandi birebe obyetekereze KCCA enerumya ku Vipers ezo nempaka zitwezaha muri jitu ya Uganda so nabyo tanakwenyenda ngo ogumeno reba konka nabyo ninyenda ngo bicenge ahandi tinkubasa kurga ntagambire kugira ngo Manchester United ekiro cyabushesha kasheshekeri zoba erire ekonuire goals 2 ahari emwe ahatimwe ya Brentford kandi yasekiwaringa omwanya gwayo gwa kashatu omurutaro orw'empira orwa Premier League abwecho tiyentre bintu kwembetambura aba Premier League bari kugikunda Arsenal nayo no shaneja kugira ho mpira erereke ngo nayo yayetereza bitu hari na Manchester City ne yo mwanya gwa kabiri konka amazima garangu hati ne byaragaho ndabeho nza kurembera nza kivako nza kivamu nza kisigaramo nitubendeza okudireba je etakateganisama kaganyo uko hati nyonkanye ndio wa Manchester then wa wund no wa Arsenal nashitamo mukashonda nashitamo mukandi konkanye nipukambo mchara nguma ahamwe muragamba ontera hendobo konkanye chiro ngusinjiri kandi gambire kuno yo buserde ngacho barankana so emberan ko yemerire tubendeza okwakira impaprezi mukamanye birokoga. Alright, program yese simkaye chiri munegendo misho kandi of course ntuza kuba tuyine omuhangu ombientasa Musita Benjamin Musita doctor na kuba natugambira aha mshoro eje tukurebe mseyizire no kweraba no kuyakubasa kuteganisa ebientasa bihanga nice kiganire kiturabe twine iworo munojoro techiche yonjire aba business ntureba za sira amaduka rero nko kurugazina ni damaduka gona garoza sire eje mshoro neteganseta ebientasa bihanga cyo kiganiro kiturabe twine and wa hat katzo mukamuro kache ntuza kwantu garika nawe mutakarga TV West. kwakufuna endwara ezo nizibasa kugenda ziwazo mu ndaha abase kufuna obuzibu hazimbe emereremwe kurabahoje omuntu afuna obuzibu intrarumino harimu foreign bodies ningo omuntu kugira ekiyarya kitine kuribwa nkaki omuntu nabasa kumira ibare ningali enkakenda ati noreba omwenda go ngubasa obutatambura je kuraba mu maranka ekindi kintu norabana kwakurya ekino shuijo mu iraro wao obagumya ngo kino shino kikushobora onkaro ebintu kwa bitakwatine je ebikuza impactinga omuntu akarema korata kishohoza ninge kitweta foreign bodies hatu ihiriho ebyo twazamirire twareba ngo cyenda cyoro bikani kikwata kikora kirekura onkaro kushanga ngo warye ibintu bigumire munonga twatahira ubusinje bwanje na priva tukababanya karentri ya muhogo n'ibitako iyo wagiri yajinywere hamizi mingi kwenda kugira ngo tworobye kandi urakusya magara so wabona urye ibintu bigumire munonga nofuna impaction so nkibasa kubaho umuntu afune constipation afuna impaction
kubera aremereho munonga ekyenda kyaremwa kwekwata kyagazibwa munonga nikikuburwa kusapurayinga eshagama hatejo pative njendo tabizambo by'ibyo bintu basagwa nagamba muhogo ina joking we ushange na wanywa mizi at the end of the day na wanywa mizi ushange ekyenda cyafunda buki cyafunda ubuzu kitakubasa kwerekura kutamburaje ofone obstruction aho kugira birije tibirakoreki birarenga awabuza munonga karo wabuza example y'ibintu ebichunka basically n'ibintu tukureba bir drying ebigumire muhogo chapati kigambe kushanga ebitekere nkebyo ekintu ekigumire munonga kikonde kikomando bakuru kushanga umuntu nari kikomando cyamshana cyaciro yakiri yakine mboga maybe cyonka ro kushanga ngo naco necyo kukekereza ningatine kiyanywa yamara kurya nikiretaho impaction finally haro kintu kanjangona abakurya mirungi ngo icyenda nshikana naco cyekwata do you have any idea tinchine wa idea shana washanga kiri comparative area sabo kuba mirungi tibagamera nibafutana shana nanyi no kwawurana bafutana bamara bacwera kasho aho natino tugumantu tugenda banyo twizi okay abatu bacengana barisa big G bamara bacwera cywengamu shana haro abakumera abo bakokumera kandi ibyo nebigumire munonga bere beyond even solid food nico kurebera rohange binyamisho byakoze ne biriye bintebyo akabikora ngo kikumara kuriya cyahikomuka kigaruka kifutana hati tukende cyitse tikubasa kugumera ndere ejo shangangu omuntu nabasa kufuna instruction obstruction then ekikushembera yo kimwe tikiri munda kandi kiri heru kiri yanavuze zikusapurayinga nzita periodic areas ningo kushijo kashangangu navuze zikusapurayinga amarago zarekeraho gukora hato umuntu gwakwire no controlling ngo kwatagana kwecyenda waho umuntu yafuna obstruction ekikushembera kimwe kandi kirukomo munonga na muno mbana nabazire kwija bakekanga ngo bayenda kwehera abantu mbaza mwana yaro arikiruka no wiruka waza ahaduka washabaka modium umbazwa abantu bakuru no gucendeza speed yecyenda wamuha overdose so wamere mbaze gikuzibire cyenda koraki kutambura shane kinde kitwatugireyo nenjoka worms nzibasa kuba nyingi munonga zaba nyingi munonga zikwato mundaho emereremwe koraki kurabaho nango hena tukushimizo kashanga muya munka kadishi kona ka worms ahubwo wamunebasa kureyingane akakachuma so watu washangwene mwamuzi 10 washangwene mwamuzi 10 zikwingana no inakapira so wamuzi izo nzibasa ku impactinga ziretera umuntu okufuna intestinal obstruction Nitwe aba program ya system kandi cyo kutungi charity yo muhereza kandi izobaniryo rwa kabiri ahitwa akoziro mucwe ubwo gumantu kwa tombi kwa tenebye ntasi yaneshoza economics zitu nkabantu economics zihanga twabasa kureba ahitkurga ninkahi kandi ahiturukuza ninkahi nije ningatije kutukutera mutochi yitwe nkabataka bahabutaka what do we see impact neberyeha ahariye byo biri kubaho ebiri kwijabuka kwata ahabyentasya hamwe na ebyenshoza ben akasheshekera izoba Dr. Benjamin Musita tiya tuma mwana yayishira okubasa kutushobora hanshonga ezikwatena nemishoro ejetirweho ahabintu na nebinde ebiri kutwataho tukareba impact yabyo nebasa kurara yabeha direction
ni yejo ninga harimo urugezigezi rukeruke amajuta y'intugambira ibintu byatutugire nabo kunywa ka waradi nabo mbagira ngo tije na nebindi ebiturije kuba tureba okwe omesho ngani munchirize umwakire turebe emishoro ejetebekanisiibwe okuyakubasa kuteganisa ningashi kutebekanisa why do we say kuteganisa chonka ningashi kutebekanisa ebyentasiya omuyangariti Uganda Dr. Twakwakira webare Charite ukunda isomo mu kashesho nensima y'umurero wa TV West kugira ngo TV zuri mu hango muriona nense Jona yo mu kashesho mu washara mu kugira uti eyanje kanje ta TV West ngusimira rahanga munonga kandi I don't take it for granted kandi nsima ho na Vision Group kushanga ngo ne leta umushomo nkogu kushanga ngo abantu bagire kubagera ho kureba mu kubigura mesho n'ekintu kikuru kandi ukareba mu government yorumu tezere kwita ukuyono endangu ebintu biterere sabaye binjire kugira ngo wano kura woruno yongera gukora ni buryo ko nozara abana bawe nogire bwako ebyo bwahinga kandi tushanje hakatare tushanje ho factories kubyongera mu value tushanje ho ibintu binji nkebyo so imishoro etandikiro mu mishara yazo mu mashita yaza mu waraji yazo naba abandi bonjire renti so eryo negezaho kugira ngo tuyine kitwa kweta mu economic tuyine cyo kweta short run na long run short run abantu ndabakireba nka pain but in long run they celebrate ninchigamba emshoro yabanije abantu nkakati ngo kuturugira amashitaga gari 5 na 10 na 2 hato kaza hari kadana na 5 ke haraka kadana na 5 konka wazo mu leading fuel stations za Shell na za Total zeze za leading and was the dominant farms yes hata zeze dominant ezo zono shanga ngari muri 5 rukaga 5 umum tugakajira uko hegura munonga kushanga compare waga comparing na other fuel stations then oshanga ngu ajo impact kurgari 5 na 2 kongero shirinje bina ni impact ngamuntu ejuka ngo tabakatire mu mushoro apana umushoro tukajiro hata barga batushoma budget kwa mshanje ada bonbo bategereza bagishoma kunga bagarika bongera mo umushoro gubatama agago baruguza amajingaga ntwenda tumanye garese akeresere gatunguka niki of course harimo izentaro za heru kugira ngo supply yensi yone cendeire kunga haza mu kintu cyo kugira ngo dora yitu igarishire agarragwe wano kwata kugura dore emwe hata riyo nkumisha turushanje 5 so eshirinje gwire bei eshirinje gwire bei hata cyo shanga ngo noyeta agashirinje nyinji okutunga doranje kandi ezo dora nizo rugura amashita hata icyo kiretera amashita gatimba terrorist market so harimo two major factors eshirinje kwamani hamwe na okushanga ngo ezentareze beirokwe amashita menje higen garawo ibintu bibiretera amashita gatemba tugura umushoro abari no bekwasa government ngo umushoro nguguresera amashita gatemba ebumugamba tiryo bari no taking advantage murinde barga kushoma budget bakabagambira ngo umushoro ngo twasharamu neje shaha muze yimukanagira to umushoro tinkugwenda mu gucendeze by this margin konka bashingwize nka parliament kugira ngo umushoro baguteko konka icyo kubanza cyabyo umushoro guri important ubwo mutera amashita mukatamu waraje mukata bintu mukakwata abantu ababene bakora miliyoni 10 no garego ngo bashare 40% wano ko ati nsogumansha ho mushahara gutakurenga miliyoni 10 kugira ngo at least bakutata 30% konko nanka taxes zo kuba kushara mushahara y'abantu eriyeti koro kuba no kore mutwara 3 yo tubara kushara mushoro gona no kuzitwara zono Eberia mtwara berneshatu. Government ya huero umuntu arukora umushahara muke. Baba teka baba tamtara shatu nenkumishatu. So kuba kwamba kushara umushoro Benjamin no kora miliyoni 10. Babanza bakwatege mtwara shatu bagitara bajo. Then bakwateza eza sigara basiteka mu 30%. Koro kuba unokora miliyoni 15. Nibakwate mtwara shatu bajiya. Then bakwata sente za rugarigezo kuza miliyoni 30%. Then excess ya yezo bano bakuta 40%. Umushoro nukuba kucheba tawurangu wakora miliyoni 12 uza kushara 40% pana twekire babanza biyeza katugire munani ngorasha tonesha baziha
dene zasigaraho babanza bihaheze zakubasa kubanuguzigwa umukitananka nazo bazitemera umusoro gwazo dene nezasigara nezasigara nuko bakushara amushara bati ureba ngo ahabwaje tubanza wibuze iwa mushubuzi wabutosha umushoro guri important nyowe nko muntu arakorwa mu business side umushoro gwo guri important guruguta gwine mu gashoki no chimanya ngo budget yiba kushoma obuchwe kanshanje na butana arigana nizo procurement no manyisachi budget bagira ngo budget twashoma ngo budget yihangana miliyoni emwe emitwaro nshanje ne 5 neza umbyo bushubuzi Nubazi kwata bazite iki kintu tumuka cereba agenda kureba butuntu how do you come to find out sentezo kutwagira ngo sentence zirabo mu procurement ni manyisa ngo nubazi kwata baziteramo abantu tenders bazito mu nguto kugira ngo umunya-Uganda we nari kubasa kwe positioning aje agenda be namanya ngo sentence ziryo nsa kuzomba by'ubushubuzi zukurwa mu government zeyonjire so owa ni targeting attenders ninza kubuza bishi umchara chari tekano ishongora oraze in a company are you registered taxpayer obuze you're no kora business ogoro kugira ngo government yabiha nemshora yayongera business yawe registered kugira ngo ba advertising supply y'ikintu cyo na Rimbara University you can take advantage of it ebyo nibyo buze bishongano yobuza abo kugira ngo sente ziryo nubaza kwihamu kweyongera mu business zaza kweyongera hati umushoro numbi hapana ababa barukora business bakaparticipating mu tenders mbareba advantage uko nabo bakuzishanga hati umunya-Uganda wa hanzoko otigumana otero rwari konkamba bazakire nyuwe tubakuzikwaka na registeringa nimba namanywa jo mu government bamanya how much I earn babaninye batemba that 40%. Baba bagaraka batahote nangaraka mbaninya yeah, I'm a businessman. Yes please. Ninkora mu government ngaraka nkora business. Kora kwija hanoza kuza gukora business hariho mbakwereza two tax identification numbers. Yes. Ningashi tin numbers ibiri. Iyo kubanza nintora side akakoba noza akahariya nanka kakoba division bakwigurira tini bakweta roko government tax identification number. Njibanje manisa ngo mushoro gwo kuza kushashora no gushashora division le. Yes. So district ya kweyongera correcting ikiba kweta non tax revenue. Ochiza no mu URA ufuna tine ya URA. Naho bakushabeza abo. Bwakare bwiro bwahingwiro ukora gaba kwereza license no mu mwana kazi printingira street hariya ukakandikira ubamba ho ngo shashwiro mushoro. Hati nza kubantu endero printed. Chibanje manisa ngo tax collection mu roko government nenda kweyongera. Abo kugira ngo baryo no batereze bintu hagataho igize bemba kanka ihakarisito umushaho ngafitera ukandikaho ukagenda ukazimpa ngazito umushaho ntazitwira mu government hateze zona ziryo zirigireho actually frustrations ziryo mu kutereza system ezibiro abantu abene baganyirwa mu munonga bakugire no burisito bwo bako habantu bako bagerekere mshore yabo bakakwata customer shawo yabo ntureba ngo emishore kuza kweyongera kushashura eri kuza kushashurwa neza kubera minji etwironesha shurwa konkreta kwika mu government. Okay, so niyo nshonga bwenshi turata kureba impact yemishoreji tubone tugire ngo batwara nyingi zabusha ejo necho kubanza kukaranza nako advantage yeriko erikiri more important no kushanga ngo no abashubuza bar participating mu procurement ningashi omukuguza ibintu byabo ibitongore bya government abantu bari mbaganyirwa mu nonga because nandi nimpura ngo nchimkwa ninjejumberamo Honda tubo bache hati we yuri areba TV ubuziramani ningashobuzira kasente ko kwigoroka company obuzire okubura ko participating nangwa ibintu bwarena basapurayinga district nbajango you know ma corruption area district hateje side ya corruption ter hakushashura mushoro mbrire cyo kubanza cyabyona ntwendo mushoro gwe yongere ecyo kubanza abanya-Uganda mujiro okwe numuzara muryo mucyahandikirwe ngo muzare mukanye tijerense mujerenseji muryo okwe numuzara cumwe konga muryo numuzara ijo bakangambira umushaba kumweta Petro nkakoraho research
omu operation wealth creation impact yabire inari imbara kana be ni searching ngo musarikaro mwangira ati tukaruga twaho umwana Petero Petero yahinga umwani nitaka chumwe twaba turyaho twamwecura yatubayiha ngo itaka ryongireho haza tuwara gukora supervision bamwongera umwana ugundi umwana ugugwahezero ngo bamuhira mu kubanza wo gunda kariyo nagutwara ngo akijashwero mukazo ndije mu cishweke kindi yargaha yakora ki akana atwara umwana fana second wife now abanyayuganda twine nakugambira ho bwabo iraha ntutwetaga umwanya murengwa kugira ngo igi generation yitu tufune ko umuntu atandukana n'abana bazirwabo abashomese ako generation itacinduka mbarire itwite twache gambirwa kurura ntuma government n'ibintu manyangu we bintu bigomerede nyine mushomesa wanje kashomesa nawo mushomera narigiremo akagumanga mbere kigambo cyumwe benjense gumire ko kugigamba ngo gumire ne kugumira ko burukumureba ese gumire ngo kibugana yo bintu byorobi nindide tubukorobera wayanga hecho nogumano chehangaho umanyango ibintu bugumire konka the question would be your position in Jerota umusheje omwe omgigo mu mihango bakweta Charles Mbire ni mukunda munonga no ntakamare baga kunkani nchira gukora videos akashomese ikintu kandi cyashomere njyanko mu economics kachoma nko mu business mbagira ngo money is ever moving true esente zo rukurebeze zitura nko musako nzeturora ziti itwenga mbara kugira ngo sente no mugenyarire apana Niki tingu chichiriza nacho because abakutugamba abo bakaba bari yaboroje no concept yaboro ngo sente no mugenyarire hari abantu abadwire bazitunga kandi bagumana bazitunga boro bazitunga bata natudubide it is ever moving sente stambura the question is omwaka gugwana gutandika wamanyenza heriyo netora wayemera heza abenezara bakugira ngo hezawe mbwenu ntandika aka kampani ko gukora bitabo government kwera akorere bya from the government of Uganda not for sale babemba buguro wanje babito mashomero that is at a center hozo ryono saraba oshimugano manyangu abagiga bono mu nsoma ibatumutu bagire ikintu cyumwe cyukumese ibyo bwiga bwabo bakora company zone kunkabazo mu real estate aho rebo mugiga kutumutu taro mugiga fa atina maka component ka real estate mbamba jira wonke ibintu bakora ibindi shanga bari mu real estate konko umuntu we nar kuguza service ninga product taribora sente yurno gamba uti ibintu byabakari twabuza services zo ruko abantu niziha tubonerize twataka abantu niyo service yo rukereza kugira ngo haza ho patent kwetoshe cyo abantu wazo mu nanka zaba bisinsi hata ba uri bisinsi no kugira ngo nashisi y'abantu bamweta bana nabashemeza esente tuzorukubora which product or service yoro notonga nango umushoro gwayiyongera ninga byabaki umushoro numurunji because nakugambira on the side of business sente zoryonzi jo business nobe bariyo bazkwihamo konka wa positioning otango aba part of abakuza kwata 75% erikuza kuzom procurement emereme gumere yes konko yo positioning joroti wo munya Uganda kugira ngo eje mushoro y'ibariyo bakwihamo ni wo bari yaba bagiryaho tuijaha ahina avuga ku rugomuka kwika hanezera chorus jya chorus agement ningoche koza arabana bakeyongera ukajya mbatwara irwara rya government bibyo batwashanga bya refaru honka ugira ngo ikivugure cyo eco kibace government revo hormud ntwiciriza te kuteka sente zona umbintu byone bitkubantu yetaga and man is need zora churiro are endless charite nakurra ngo hato novuga V8 next time nkahora novuga G-Wagon ngo hato guzera Rolls Royce eze motoka ko rukuzo twazitunga ugire kizobe cinde cyo bakwita jam ya Kampala kuberere kari hato nendo ukacopa kagume kaguse kafite Kampala turiya nshonga y'emishoro enshonga y'emishoro ejeriyo nengera kutebwaho kandi okubasa kuja mutongere aha njane niyo GDP yihanga guko noza kushango shanga sente buri mukonka butari realized so ntwenda kureba GDP yihangere kweyongera sente zona zakunganyirwa nzibanzingana ki kandi nezihendera zituyambire kitwe nkabantu so twentwebuza eje mishore bariyo mbongera aho mbapati kandi bagira really ine impact ahar charite ine impact ahar mama we ari umcharo ine impact
aha byentasiya yanje na nentasiya ya murana ninga no kubaha bakahuta tente tukasigaraho ntureba konka ebintu bikatushobera tukine Benjamin Musita Dr. aramuna tasiya je enshongezo magara ngobundi hakajiro wacenga hagira na no washashuro mushoro ayekundire tugende umisho Dr. turubwo muzamu nani agambira ikintu cya positioning sente twajyanga uzugumaje zigumane zetorora konkaza nizetororo ni sectors chi ezikwetorora mu munonga kabana hoto ayi positioning kabana hoto wayemeraho so stwire twino butamanya nubwo butukure ubumwe nubwo buturetera twayomba abo kugira ngo nobo inentasi yanje randroda chongera meme 5 umureba nkastani numujyango turyombeka tukujango jango paint kiyabe yonjire yo renovating no bonjire meme 5 konke chiya jongeramo numenda renovations omuntu no enda self contained nanka toilet sita bajonjire ho because amashitaga kweyongera na manufacturer ayongera ho mushora akushoza product emu no manyusho nagamba ngo we tibihindukire no bongira aha kasente ka rent then what goes wrong there azbahire konka ka toilet sita ka cirkari yako ata nabana nawe kuba kwongera umushoro gugarkari uta ku providing a service na product akona ko tukakwate mushoro kuba kwongera barga bakongera rent uriya nagira ati imotoka yanje ni nyamashitaga ndetse ninkose mitwaro 50 ndetse buri kwezi hati kuba kwongera umushora product yinkuguza nyisha kuzuronda services zing providing ko kuboro government chikugomera konka kenkubire ni nguza product yona kujonjira akasente kachi kugira ngo zibansha ziri kuri zigaininjira question goes back which product or service yoro kuguza kostaro turuba mugiga taro muntu wena rukora umushara wo mugiga so nanye kunyiresha ndiyo ninkora nanye nkajiro unachongera nanye mfunamo nabajiro uyachongera nabafunamo so tuguma buri omwe nebachain so nyashtamyaho ndebere ko nkatine planning iworyaho akunkutunga bakatwara because twine churi no guza the question is you know guza icho no taking advantage kubonjira umujora amashita nanye nagongera chikade chinkuguza konka mahari hita bari mu service for example ndi hand presenter mpanga ryanjye njigeri inyuma ya kamera neza gukora mpako mwabazi akashara nakakeru kureba habo kuba it is an everyday kind of thing takadira chinde kiyagenda katahengaro because she is supposed to be here samuher gwizo aba miliyoni yemwe ecweka cyo nabastwara yasigaza ka miliyoni kamwe kuyahikomuka landlord enju yagitami twara na 5 naho yashashura umushara gwaguma gurugumwe kandi cyari gukora nicyo nicyo hati wogo ndango waguze iki for example nikakubuza cyari to inesimu ya smartphone the answer is yes a smartphone ndumanise izo kwata ukaguma extra zamapesha egisumu eroho cyo bakweta WhatsApp true WhatsApp arakantu ka component maketa status nyoti maka ko santa ho ubanyeta TV bwoka nwentaho kwa konsindika ka farani wenka tobo ngati kushara kwa advertising products ezinkuguza the question is wabuza umuntu arukora aha kaninjanka shanga umushyo wanje umwaha arukuguza juice kinkurabo ataze haro juice ryeti nugo narara tukozera cyera nayo ni hano ri umwacera karaje ukora unjiro utagira tazane tambecho na tambeshe umwoje guruta kugenda yego kuko turi umuntu maybe arukwimukana yanyu wakujibika toine fridge samurum konko shanga inichi yanagusa that person will never run out of cash. The question would be iwe kanijwe tayi undizera ukankonvisinga utaza inguzere tayi zibiri utaze zitayi ngarebo president wa US ajwire narebo na president eri expensive konka it fits you ngujenti jimpereze nesintu bunantisha nazo no bokujonjira mu mutwara. I will find you with another product next time. We are fair to take advantage of the environment around us. I am a lecturer, but I'm not an ordinary lecturer. Yes. No. I think I jempanga ni mangu nikunda muhoge sichira. Aha, hatu wabwa, atagumana agira charity. Nyenda hushirinje bitanu.
njama kuretire muhuko. I know one thing magara ganje tinde bamoro why nobone njire obune ninshome sanka ari mbare nanka mobs ntakajira ari mbare university nkandara ninsika daddies kujangu ugumo warabot nyaburi wahurre kintu kecha I am positioning myself uguzanka za kanto zine nko munsha hokwe tuine duka konga wareba charite na akati ko mwishocergegenje juje bitazanye ne kaspro ukanta getting which advantage are you taking eze sente zigona zitambura iworo kuza ni katuchete ngo no kwato munterisho uwaza kwaterisho umuntu no naza fuel station banchajinga sente banyaterisho sente zanje bazimaro how are you positioning yourself kwato ndijerisho iwe niwo bati toka positioning agakugira wayata echo nje kibuzo cy'umunyaganda cyo shungano yibuza kana yibuza ko kuza Kampala ninjira kuza Buganda munonga kunka nimbata kurota ndijera mu Kampala nanye nendusi obana kujangumbira nari nanye nendusi obana kujangumbira nari cyo kwita complacency kushanga ngo waba used the environment kunka nimbata kurota Kampala norebe biena oreba pressure y'abantu yibarho I think it increases suicide levels. Noreba situation ojuta kandi ugomo noizeje no kugira ngo ite turukunuko kamba kugira ngo mishachenda na mwenda turu mutawuni yes sente ziringahe sente ziri Kampala but the question is nyoni ndeba nkambara ko kwijaha wareba no bugoto bakozere ureba ngo there is value for money echa kabiri bakugira ngo abashomesa ba arts babongere sente ucuriraho bachidiro budget hato bachidiro budget inoja ngo sente zibabongere nzaraganka Restaurant bahastura nizizahitse. Questionnaire yeti ikorebo utakusura utari mu mbera nka Kongo yerumu utari mu mbera ya Somalia yerumu utari mu mbera ya nanka ya nanka Sudan South Sudan yerumu nezentaro mugirangu okumenteringo bo businje nkiretwe nako kashoro kutushashura umushoro wo gushashura twayangana bakwenda government biri hano kunko buta batakorere barukwirkanzya yujyango bararabirkanzya tabashashura umushoro. Now it goes to another level. The level of intelligence centers you government is executive competent kwa tenda security. Aka kugira ngo no byama bushesha. Uyimuka bakugira ngo warga kisoro umuntu yazaruwa. Tiyashanga ho road broker yabashuma. Yogera ngo ubwo bisinje nababugura babitekaho. It comes at a price. It comes at a cost. Eje cost ejo neretwa umushoro gwo rukushashura. Ombuche bwago kuguri. No shangana bariyo bayomba munonga tayine na tax identification number konka nayomba kuyashanga ibintu kuyakora ki nashashura value added tax manager umushoro guba kongera ibintu ibyo rukugura. But the question would be ngo kuna nakushoborire turyo tutambuza program eji umunyayuganda yorenga ndahariya aho bakugira ngo government etireho propaganda yo kugira ngo ibintu byone bitembye ebinyunyu utaha muntu waburijo kandi mbaza takujira aberetse umworo rero government mutegekeje aho nhundi aho nhoyemerere azejo ejenteka tekejo ni yabinji kandi je kunazigamba ngutingu juhurira ni yabinji yes kugira ngo umworo bakabagambira inukotsi ngo umworo nategekwaje. The question is nebergiye President akashanga arikuza kutwara entebe yihangeje akashanga ngo budget yihangeke takusana billion batitira abantu katoro bace na nebyete ngo bitu bikabiro bice obwirobwe yes arhama hangaga begine namba y'abantu ero kwingana nitwe yego harhen abantu abebeta ga services zenzingana no bwirobwe kunka be bari mu billion zo kurenga 10 kirebe karahanga kabacera buri kimwe no bwire bwacu apana buri hanga ryona rine foundation yaryo ero ko ritegeka it applies to our families korukwi muko wabara kuparaninjira je abana bo rukuzara nuja complaininga ngo ko kuzara faro harhoraini abantu hene bakoraba yes ntujumera government ahabwa levels of corruption na no butahereza ubutaha amarwaro mwene kanje tenka first priority nichitusasa kushanga ngo abana bamwe maybe amashomero tugarukomara kunga the question would have been
have you been observing change over time iyo kwihozarwa niyo ninjuko urukwije akazonka n'inshoma kampora kusisa charite yija warangahire cyonjo ndeba none ndebera abantu beshijira ijube inenka mabondo bakoze ndahiguru kandi yakazo primary obwabe rabayo weno rabayishomereryo nkabandeba uko ijaruguto rwitaka yeah true ubira twafesinga enguto zitaka munonge motoka tukatu zisinde gabuza kuko umwanya wa laboratory. The question is kurukuruga wagarra nk'ekivuru kazo mazima kanora bakorasi umudakika 30 nimbandika no kazo ati wangira ngo umuntu ati babanta bamwe abanyayuganda numwenda sente bazikutomunsha nziribe butono uzukwateho nabamuhi nabarebereza parish development model azifungu nakasimo ka government ngo kugiterera karuru okwato kakastinga vote. It is a decision to enjoy the peace you are enjoying. Government yorukureba neko chiba kweta enablers. Efutere chiba kweta favorable environment. Chera up to you kugira ngo amashita charitagiye nakozesa minje bwiro. Arguto rubi. Hatta chikozesa amashita minje nemotoka ziti zacifashoka bzobazi. Hakwana avugarga haza kazo uruguto ruhuriri. Hato buriya nkaba ninkoresa minji kunkaha sente hato repairing emotoka kati ninkoresa make kunkaha sente nyinji so ndizara bibiri koko bwara equilibrium ekintu kikwija kikorobera no garke no mugongo ati kana mukizatahana magana ugarke no mugongo mbara kuhendera umwaro kongesereza turarware kansa Manyamotoka ke kwendeka abecivuru bakutegerize urugamu pressure nerwaza kansa stress so obaninga seros nyinji hati cyari tagumaho now so no babambara sinzira fo no ba haro costes bakweta opportunity cause haro costes takureba ko zo mu ishomero arombwe igoma ke ija kutenza graduatinga karo mu shumurunji ko ngaru gom family etarununjumu erukuborabura yagira yamshanganara yambuze ikibuzo ati habwacho mutakumbarira sente zone zimuteyiremu nkabashashura agamaziga gomushaboniraga kakarga dene baza kurunda sente zimbashashura mu rent bayheru site ba nango hakaru hati bakamba kora financial statement bakoreka sente zorashashwire makerere zona bageze kurundana receipt ngo umusheja abashashure amaziga gabasangure kunga bakebwa ko site yaberera important ubwo mwana kuri yaragire umwishomero akazo mu business tukahurira ngo nankakaheza sini yakana nankakaheza sini ya mukaga kunka innocent kuri yagira mu business kuri innocent zikwingana iryo cost kujebara nabotinkaje echa kabiri kuri kubana ushomero bashitama ahantebe zugumere zukusase cyubun zukushasha pressure ya bariyo bareta test watajimanyire time table kero kushora pressure no jimanye ejejo hariho cost of stress. It's a cost which is very hard to monetize kugituma sente hariho cost nyingi hati njona ningambira ngo nobembaje ebintu bari bukabirya hansi doreke irya hansi no biteto rya ruguto rubi oye bwangu igishaha no teramba roti ente yanje yashasha umushaho w'umukugu aragambara avuga umukanya kaci hakizentejo icyo tokukibara abura abashaho no wirobwe ngo hazikazi tarje by the urwaka na government iriyo netongo zombaza gwe nanka gwengo vaccine kujango nzamantu giterente umaro bwira etajabirire no tekurwara ingwahandi zijuruma konga after 5 years mbiza kurugabo mzeye naza kubitongoza ni mango aba farmers hati ijo vaccine kozurwiki hariho sente zo mu research hati government kene basa kwata sente kasito mu research obwire bore ingwa because sembazi y'abajungu ente zanga za goma farms government imuka eteronda ba research abayo bakora research iyombeka factory ijigaje factory ne ya government bayombeka factory batamwa bashaho bakushashura bagure binte mwe babiha hero babetomwe bakora vaccine kugira ngo bagire leta bakagitera ente yabo taragarike kwitwa ngo kuba beno ofisenti igana umwaka at least no basa kugira ngo emwe ne yateganisibwo
hatecho sente government ze kuza kureteka kutomusha konka ni sente ezoshashurira omushoro konka yazi kwata yazi kuyihaho yagira ngo sente zo beno to mbazi hati zikuguma omunsha ntwira n'intongana kugira ngo nebeta abantu babatwara babatanga hari antare n'abatwara nkacankwanzi babashomesa patriotism ntongana patriotism ne basa kubeta kushomesebwa kureka ne kurura muri kugireba urukura government ebye rukora oyikiriza mbwe nahika akwenda kwinduka mukace abo kuba no shatwine mu butamanya bahango ati nyonke bya research imbaso butabiteka teka nkamanya ngo mbazi gwahendero wanje ente yanje yacira amuherwizo bani hamu school fees mu ntembwe tanaguzi ibiri zifire kubi nashashora abana banje bashoma baheza tukiri yaha turi ahabwaterana emishoro egere mune yongerwa aha bintu bitari umwe na bumwe umuyihanga riteri ya Uganda ni nahinduka hoki nenche kiri kubaho impact yeri kureta aha byentasi yabitu nyowe naniwe nananya kwenkuru na shwenkuru katso mukahumuro omuhangu tuchumwinaha naija kwa natongeserezaho program echeresisimuka utaga bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Ombere kwije juba. Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara konko rero noza kushenya amakaga abantu Iwor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nogwe mahane referendum rete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushawo bakoresha bakuzina tatazara umukundo buza uko abantu bari kubasakanyise mondi hamwe no kugizaza kushobire ninga shino yebuza omuntu nabyara ate mondi okashange monde emwe yajihaho almost treka chebafu orwa kabiroro ntuza kuba twine umwami byaro gaba Charles kurga omurkabare ari kutushoborera aha kutwa kubasa kukanyitsa no kuzaze mondi hati erindiri nindi butara nambwe ne olenkerire kahutara ati namara kuri hutaza aganago ne garuga bijo bajo mweno gajya ngo tishwe twakugumayo nigabagatunga chance mweno waza kuzikwara kuzibyara nkeje waje byara na hati yaza kushohora iri ku rugo musere ku atuko mu makono no shanga zona ya maisho gakanyire agamenshi gona nkoko wagireba erinerisho namakatuga amisho mukaga mwene bulirisho ryakwa katugambe nke mundi mukaga no shange jimundi yonka yakwe mundi 36 mwene kwa koriyo kwenda kwega okuhinga mondi no kuzaza no kuzakanyisa rebeka ng program eji tia kufera urwa kabiroru Shahina Zechero empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete mpinduke nunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka
eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Indwa chimwe mushozi na mumpanga TV West program chiri ya sisimuka nchiri chobutunji charity omhereza kantuchine Dr. Benjamin Musita ahanshonga zentasya nenshwarza kandi twamejaringa omutaxes ningashi omumishoro akeiraka erimune yongerwa aha bintu bitari bimwe na bimwe nangwa na lito benyine nemishara nebindi byona ko kubirino bitambura okundi n'umutonga no mukasheshe n'umwabazyo ngo nicerebe ko muntu mbongera kumukora omoro turiyo stera mutoke nitureba nije ningatije kandi namasiko ngo itwatandukira babere bashatumine kwa mwahindukire mwahure mwe nangushashirana nemishoreji even no kuceraho abuka tuyo twareba karonje kayo kureka ati Dr. Nyandangu otutangarize wagamba munya Uganda nahurra nagira mu okwigwa abo kuba wagira ati roshango muntaziro bwana 8 ntumanyisa ngo possibility ya butano kurwara mukono kumwe nimbango so nanondije batera rai nahirwaro bachike bashaganayo bataha bari kugira ngo government tekozire ceshe mikwaneko ko kuba no tugerageranisa itwe nk'abanya Uganda rete ituriyo ntukorera hebintu byitu na rete government yari mune korera hebintu byayo no reba ngo ruyare government ejeshemirire kuba ekiryaha ninga ntwenda nayo yobwira akubasa kwanerengaho ningere surowo kurigiro ko kureba ebintu kubyemerira hati muzayakira gambe cyo gambo cyo bakweta ideological understanding kwetegereza environment yawe ningashi orientation yawe umuntekateka yawe no manye environment yorumu actually echinkubreminga government age kandi chinde kibice yukozire cyango no butagira subject ikaba compulsory from P1 to P7 about patriotism akatushemesa okuba kozireki bakakoreki umwana kumanya foundation Uganda ne atunore bantu babatwara cyankwanza mimi tinkaza gacankwanza nanye tinkajireyo kunkana bakujya ko kuzayo bakwegesa foundation ya Uganda abwacegeta kuba subject ikargo P1 nango kwejo kagishanga no na secondary ukashomeke bakweta patriotism ukija university kaba compulsory cutting course unit kumanya foundation ya Uganda niya President has done us injustice akagira serenka directive bajitom Ministry of Education kugira ngo abana bagende even ashitame uka president yayimera akakora nka course structure yayo najikora bakagira ngo subject age on P1 bashomebi on P2 bashomebi mpaka P7 bajang ignorance of there was no defense of tamanya bwito mu costing kugira ngo ate turiyo government stakeholder kunga muntu yamanya how much the investment esente zibatira mu kuronda nkatika vaccine yengoha kugira ngo bagitere ente yawe toragarike kugure mbazi y'amashigo esente ziba kuza kusavinga to kwimucoroka jote mushorano shashire mishoro abokuba akaruruka FC1 kare mangoreke kangoreke chindi nomba nyangu nane kankoreke chindi kugira ngo na vaccine ibakozere taro sente ibayehozera hero it is from taxpayers money nejago besima binente mbushinyo charite byo mbinkwata sente zo za kwijaza kushiko abo kugira ngo kuwabo ni mangu ni products zo kuguza yeah true ente zanje kiza surviving ninza kubansigeje sente zikumara nkweto ishongora bujini tondije so to inaho korera yes ejo vaccine kugira ngo kuna saving sente ninza kuombeka ithi shomero ndunje fize za hanso umwana acharita shomeremo mbrire esente zo kuna saving ushanje ngo hati ntuhereza umushoro mwinje because to increasing products zamate
bagongeraho value ebintu there is what we call the spillover effect sente zimanze multiplying azana muntu wamuhero so nyendo muntu omunya Uganda omushoro tagureba nkekizibu omushoro tinkwenda gure nkekizibu konko yiwayirebe nkekizibu your advantage no taking advantage kugira ngo abene bakwata musente zanzingura wazikwata yerebe nkekizibu nyobuntu uracyarite nimangwa I'm the biggest problem to myself ekinti no munsomu either kerese rwo bitamanya bwanje kwanga kumanya mbuzire kuza hante ayibashimukane bangambire bibunyabwenge naza ibatakungambire bibunyabwenge na ya associating n'abantu batari bo bintashimukane nya associating nabo nywana babi nakorra maybe an organization because nanga kujimproving because I should be the change the organization needs kugira ngo nazo mu organization nani ndagam mukwata mutu ngutwaho ngo biyagenda twaho konki kushanga ngo bajya ngo waragangwa habe natugasera hati ku if you have a problem to that organization even you have a problem at home how can you blame the government hazo kweshanga ngo amashitaga yongera uryo notiro rwari konko bwatero rwari nati no rebels we are rebels so yes nyonye ndambare mingo mnya Uganda kandi manyengu we mukankegisha tukargaha kwegera ukagenda nenteka teka yanje yo kugira ngo you a problem to yourself tumukazi tumusheija tumurwana utumurwana nandogo iyo bwacu no turayi no murogo hata state house ningasha kutura kororo no jamba barogera yo kweruguru kuri umane mukazo business achinge chikariche so you should say a general nyoka byandemere okushoma tinda shomera inza kukosa ikigambo cyo kureba cyaka heno munyero is a P7 graduate konga my mother bambe one P7 graduate konkana kugira ngo umwana umute musente agenda ashomye nyincha karahindure agire kuyahindure abana be batarabona mbagira ngo umuntu w'umunyabwenge Solomon wabigambere ngo nareko ubwiga abarekera abejukuru hati iwo munya Uganda ibyo ryo no ukora no bukorra abana bawe ninga no bukorra bejukuruza wano investinga omiti bachira kutuhereza inyigambejo ngwari kwenda kugira ngo atungo boro atunje busente bwe myeze 3 agenda zo mbihingwe bihimba uburo bimyeze 3 myezeno kweno ndo bwiga bimyaka 10 ugendo hinge miti konka wano ndo bwiga bukuza kumara imyaka 100 ushomesa umwana kuba kucigamba Charite kurota rajire mwishomero kurota rya. Ngarudire yumwe nenda. Kurota rya neste kukumanyira. Konka tereste no makuru gwo kwigurira account ukagisayiningaho nakasente ka ukakithina kaiwe. Katase mu muhendo gwishire. Nuta mu muhendo gwishire nece na wanu uguza product no banzo shitama kashoma ibintu byanje bya accounting ebi ningo washoboka ko sini to banzo bara kana amashitaga kuza kazona gakwingana haruba harakushitama ndije bakamubara. Bachiza kumwigora mesho bwanyuma ngo haza nanka kana akwiba bata okuyo doctor ni ndawa gamba ibintu biri positive yonka wayereka ngo ushoro nije chance basikabayenda bongeze na bazitware zona kastaba mbahendera bakuzire ebiri kuhendera harito tariho ka side kabi akemishoro because I know where there is an advantage there is a disadvantage ka side kariya kandi ko wakanga ka side karaka kugambamo car short term no short term nakubwire buce bebore kigambo nanga ngo the pain we are in is a lighter friction like obusaso buturimo no bwire buce tinkuza kubiremeraho nkareka the big advantage corona kizire batushinjiro mu maju konka bakiza amagara gaitu obusaso bukaburu imyaka ebirobesha twaho bukakusasamo hati we have recovered and we are still alive kandi ubwigo bukuru bwoyine no kugumaho agaranga kiramagana no kugumaho hari umuntu innocent konga maguraga hanikire na yetere bikatubyenda pressure na mero buzumu kaseshe agaraka ina mukashwara yetere bikatubiba kutere ibyo wamugiro tucarite na niwo no kunda cyana kujya terekambe charite kunganda hari hoji charite na agenda byama so iyo umunya Uganda ni umushoro nguza kushasamo because okwa digestinga kongera mwe mtware 5 mu rent nchiza kusasa konka the question is
iwo busasi kubupuje mani kuretera wateka teka which has a side kabambazeta side hustles me don't hustle aroze bakweta side hustles which other side hustle iyo tireho kujangu uyongera hentase yawe iyo jiro mu mahanda gwaza sende kuraba abwaci we utaronda henje kwingana ne iwo bumwe one time mimi tubwire bica mwaka nkebere nyuma ngarwo umunje mutwaro nkagene ninturamo nazo umunje mutwara abiri to leverage my incomes lito mweno tugambere no kigamba umuntu akakukiza nganyoni ndigani kutwara wa landlord nakuja togo mushesha kana tura umunje mutwara abiri nkagishumya habwe imbere inabendo mu because tina kuza kwihombezo the government ni urukoza kubyihama ebintu ware byakunanka cendeza mu bumwe wobire no na robo kutubune ubutambara hukashityo distance ukacendeza ho beno bakutwara 20 ukajyo tukantambura ukace na karboda njitembera hariya nogera mu bwenjubwe so iwo ari adjusting otamagara gawe gafiti ngo mu environment gere obubwire bokushasha mu buci so bwanyuma yo busasi nirija kubaho obusinje Benjamin Musita doctor amuhango mbikwatina nebyentasia hamwe n'enshoza ite twakoma mbajangu one word is enough for a wise man so nyo patriotism najitandishira aha naza kuje hanguhiza kandi naza kwitiriza ngo inshashuro mushoro ahabwo kuba wanyuma yo busasi ntija kurara habaye usinje nabaso utabanyewe konka mwijikuruza wanje naija kushanga ibintu byatebekene naho nto twakoma twaza kwakira mzee Ibsinsino na wazane patiye otakargaho Nehinda Abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Kaloza Wanti na oliwina Etopo atopuka loza. Alright. Wahura kesho ngorako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngorako. No ano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga TV West niho nakuterera oli live TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawo mwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya lecture Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangure mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matu